Yes, reka nizere ko umeze neza cyane, nizera ko ibihe byawe bikomeje kugenda bimera neza. Reka nizere ko kandi icyumweru cyanyu cyagenze neza, ari nako mbabwira ati muze mwegere hino tuganire muri ekipe ya APR FC. Ese n'aya makuru arimo aravugwamo, ese ni ibihe bigezweho kuri ubu ngubu? Rutahizamu bivuga ko ategerejwe i Kigali, wamaze kumvikana n'ikipe ya APR FC. Ibyo bihagaze bite? Ninde afite imyaka ingahe? Byose uraza kubimenyera muri iki kiganiro, ndetse n'andi makuru agiye atandukanye aturuka Ishyorongi. Ikipe ya APR FC aho ikomeje kugenda ikora imyitozo. Ese abakinnyi bose baraje? Abahari ni bande? Abasigaje kuza bose ni bande? Byose urabyumvira hamwe muri iki kiganiro cy'iminota mike tugiye kubanamo, ariko uraza kumenyeramo ibintu byinshi birimo biraturuka muri ekipe ya APR FC. So rero niba uri umufana w'ikipe ya APR FC, bana nanjye muri iki kiganiro, wibuke kuba wakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza gatanu kuri gatanu, kugira ngo ujye uba umwe mu ba mbere ibiganiro byacu bigeraho muri rusange. Reka twinjiye muri ekipe ya APR FC, duhere kuri rutahizamu utegerejwe i Kigali. Bivuga ko yamaze kumvikana n'ikipe ya APR FC, umusore ukiri muto, umusore w'imyaka 19, umusore uturuka mu gihugu cya Mali. Bivuga ko yamaze kumvikana n'ikipe ya APR FC, bamwita bamwita Ibrahim Doumbia. Akaba ari umusore ukiri muto cyane wamaze kumvikana n'ikipe ya APR FC, ushobora kuzakinira umwaka utaha. Akaba ari we mukinnyi ikipe ya APR FC yari isigaje kuba yagura muri uyu mwaka. Bivuga ko uyu musore mu mikino 24 nk'uko murimo murabibona aho ngaho kuri iyo foto, mu mikino 24 yakinye muri shampiyona y'icyiciro cya mbere Ligue A yo muri Mali, abashije gutsinda ibitego 17 mu mikino 24, statistique yo ku rwego rwo hejuru. Ndetse ibingibi byose bimufasha kuba yaratoye nk'umukinnyi mwiza ukiri muto ukomoka mu gihugu cya Mali, cyangwa se umwene gihugu ukiri muto ku myaka yiwe 19, aza gutoranwa nk'umukinnyi mwiza ukiri muto. Uyu mukinnyi nagerageje kugenda ndeba imikinire ye, ndetse nubwo kuba n'amafoto yiwe, bitewe n'uburyo biriya bihugu usanga ari ibihugu bidakunze kuba byagira amafoto menshi y'abakinnyi nk'uko bisanzwe hano iwacu mu Rwanda, cyangwa se muri Afurika y'Iburasirazuba, ndetse no mu bihugu by'Abarabu. Usanga mu biriya bihugu bya za Mali, ibihugu nka za Cote d'Ivoire, usanga ko ari ibihugu uba usanga amafoto, kuhita ubona amafoto meza y'abakinnyi, cyangwa se ubona imwe abiri atatu ugasanga na amafoto, ariko utapfa kubona amafoto menshi nk'uko bigaragara mu bakinnyi bagiye batandukanye bakina hano muri Afurika y'Iburasirazuba, cyangwa se muri Afurika hari mu bihugu by'Abarabu muri Maghreb. Uyu ni umukinnyi bivuga ko yamaze kumvikana n'ikipe ya APR FC, ndetse yuko igisigaye ari uko agomba kuza i Kigali mu Rwanda, akaba yatereka umukono ku masezerano y'imyaka 3, kubera ko ni umusore ukiri muto cyane ku myaka 19. Ni umusore batekereza ko ashobora kuzafasha ku kijyanye n'ubusatirizi bw'ikipe ya APR FC, ndetse bikavuga ko agomba kuza guhatanira umwanya hagati ya William Togwimeri ndetse n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye nka Fidari baguze umwene gihugu, bagomba kuba aribo bakinnyi bagiye kujya barwana umwanya kuri mwanya wa nimero 9. Akaba ari umukinnyi uzabafasha neza gatanu kuri gatanu. Uyu mukinnyi rero bivuga ko ikipe ya APR FC barangije kumvikana, ndetse yuko ategerejwe i Kigali mu Rwanda. Akaba ari umukinnyi ugomba kuzabafasha ku kintu kijyanye n'ubusatirizi nk'uko mu kana ndimo ndabivuga. Ariko ubwo ikintu cyo kwibaza ni ukwibaza ngo hagati yiwe na Togwi ninde uzajya ubanza mu kibuga. Togwi agaragara nk'aho ari umupatro muri ekipe ya APR FC, ndetse nk'aho ari nawe mukinnyi mukuru ugomba kuzajya aridinga abandi, cyangwa se ugomba kuzajya abanzamo. Ariko uyu musore urebye statistique ziwe icyo zivuga muri muri ekipe yakinagamo ya ASCO mu gihugu cya Mali, ni umwe mu bakinnyi afite tara yo gutsinda, kandi ubona ko afite inyota yo kuzaba umwe mu bakinnyi beza. APR FC ahanga navuga ko yaba ikoze dino nziza kuzana umukinnyi ukiri muto, ndetse n'imibare yiwe imuvugira mu mikino 24 umaze gutsindamo ibitego 17. Nicyo kikwereka level ikipe ya APR FC ibintu ikomeje kugenda ibishyiraho. Ni APR FC yagaragaje yuko yishimiye isoko ryo muri Afurika y'Iburengerazuba, by'umwihariko muri Mali, kubera ko kuri ubu imaze guhahayo abakinnyi bagera kuri 2. Twabonye na mukeba wayo Rayon Sport nawe yari yikojejeho akazana abakinnyi, ubona ko ni rimwe mu soko rigiye kuba ryagena amakipe hano iwacu mu Rwanda. Ariko kandi ikipe ya APR FC mu bakinnyi bamaze kugera mu Rwanda, usibye umukinnyi umwe usigaye, ubwo twinjiye mu makuru arimo aravugwa muri APR FC, usibye umukinnyi umwe usigaye Mamadou Zone, bahaye ikiruhuko kubera ko we yasinye bitinze. Murabyuka ko hari umwe mu bakinnyi bumvikanye n'ikipe ya APR FC saison itararangira yakinaga muri ekipe ya TP Mazembe Ingrebel
murabizi neza ko ari umwe mu bakinnyi APR FC yashakishije cyane, ndetse yigeze kuvuga yuko hajeho n'ibintu bya gapapu, ariko n'ubundi ntibyaza kuba mu buryo buri officiel. Uyu mukinnyi rero nawe bivuga yuko muri iki cyumweru agomba kuza agatangira imyitozo na bagenzi biwe, kubera ko kuri iyi tariki 5 bivuga ko hasigaye iminsi 20 yonyine ubundi Sekafa igatangira. ari nayo mpamvu ikipe ya APR FC yatangiye imyitozo. Mu myitozo rero ikipe ya APR FC yatangiye, mwagiye mubibona ko umuzamu Elinani Sirwane yamaze kuhagera, Mamadou Traoré nawe yamaze kuhagera, ndetse no mu winga Michel nawe yamaze kuba yahagera. Ubona ko ni ikipe ya APR FC irimo irakomeza kugenda yitegura neza. 5 kuri 5 bari gukora kabiri ku munsi. Ku munsi w'ejo mwabonye ko bakoze kabiri, by'umwihariko mu gitondo bakoze tize cyangwa se kwiruka ku maguru. Nyarutarama kabisa abariho bakorera imyitozo ya mu gitondo. Nimugora rero bakora imyitozo yo kugenda bakora kuri baro gake gake. Gusa amakuru ahari avuga yuko umutoza Taleb kugeza kuri inshuro atari yatangiza imyitozo irimo irakoreshwa n'abungiriza we ndetse n'abatoza ba fitness. Ubona ko umutoza Taleb nawe bivuga ko agomba kugera i Kigali vuba, akaba yatangirana n'aba basore mu buryo bwo gukomeza kugenda bitegura neza. Gusa icyo nababwira cyo nuko APR FC urebye uburyo yitwaye neza kuri iri soko, ni ikipe igomba guhangwa amaso muri imikino ya Sekafa. Sinagenda ngo nkabiriza abakinnyi, ariko ugiye kureba profile bafite naho bakinaga bagaragaza ko ari abakinnyi bashobora kuzatanga igisubizo, ndetse bashobora no kuzagaragaza ko ari abakinnyi bo ku rwego rwo hejuru ikipe ya APR FC ishobora kuba yagenderaho. Ugiye kureba nk'igihagararo cy'umunyezamu Elinani Sirwane, umunyezamu muremure wumutse, umunyezamu ubona ko urebye ikipe yari asanzwe akinamo muri Black Bulls, umunyezamu wa mbere muri ekipe ya Mozambique wafashe mu mikino y'igikombe cya Afurika muri Maroc, akaba yanafashe ikipe ya Black Bull kuba yakwitwara neza mu mikino ya CAF Confederation Cup, ndetse ari umuzamu wa mbere ubanzamo. Ubona ko mu bazamu bose bari bahari kuri ekipe ya APR FC. Ugiye kureba mu buryo bw'imibare ndetse na CV, ubona ko ni umuzamu ubarusha cyane ku rwego rwo hejuru. Wazamuka ukagera kuri Amani Michel, uyu muwinga bakuye mu gihugu cya Cote d'Ivoire, yarabaye meilleur joueur, yaraje no mu bakinnyi 11, yaratsinze ibitego 17 muri Cote d'Ivoire. Ubona ko nawe ni umwe mu basore ugiye kureba kuri wingi, ni umwe mu basore ntekereza ko bashobora kuzatanga umusaruro muri iyi kipe ya APR FC. Wagaruka inyuma gato wasanga uyu munyemari Mamadou Traoré wavuye muri ekipe ya Stade Malien, umwe mu basore bagerageje gutsinda ibitego muri CAF Champions League, nyamara n'umwe mu basore bafashe ikipe kujya muri kimwe cya kane cy'imikino ya CAF Champions League. Ubona ko Sevenon ikipe ya APR FC yaguze n'abakinnyi bavuye mu makipe bakinaga bari muri prime mu byiza byo kuba bakina, kubera ko mu bakinnyi bose ikipe ya APR FC yaguze nta mukinnyi urengeje imyaka igera kuri 28. Usibye umuzamu ufite 27 ukaza kuri Mamadou Traoré ufite 27, 26, ndakeka ari hagati y'iyo myaka, ukaza kuri ba Mamadou Zone nabo ni hafi y'iyo njyo 25, 26. none ukaza ukagera muri runo rwaruka bivuga ko Ibrahim Doumbia bivuga ko amaze kumvikana n'ikipe ya APR FC. Ibyo byose nibyo bita bikwereka ko uburyo ikipe ya APR FC irimo iritegura uyu mwaka. Ni APR FC yo kuba twahanga amaso, ariko reka nkubwira ati amakuru yose muri APR FC muri uyu mwaka ntando uzajya yasanga usibye hano kuri The Sport Move, kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5. Rero nta kindi usabwa no gukora subscribe kugira ngo ujye uba umwe mu bambere ibiganiro byacu bigeraho neza muri rusange. Reka ngushimire we twabanye muri kiganiro, nshimira wowe umaze kuba wakora subscribe, uri umuntu w'ingenzi cyane, ndetse nawe utarayikora kwayikora none ubundi tukajya dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5. Ngiye umva Nebo Fabrice in The Sport Move. Reka tuzasubira utaha. Ciao ciao.